Bara ya kuhurana na wendia wa indo cia ngungo ndiguthiraga yatera kuria maabithaa a borithi unyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa gũthũrima ũkinyaniru wa indo mahithukitie ngunia magana matatu cia cukari uria kwirwo gukorwo utakinyanĩirie ikĩro kaunti-ini ya Samburu. Joseph Lenguro ni muikari wa tauni ya Maralal agitariria ati mari na guoya ati maya gukorwo kwa ihinda iraya makoretwo makihuthira indo itakinyanĩirie ikĩro. Tunaweza kusema kwamba ni vizuri wasimamishe kwa sababu inaathiri wananchi, ama ichukuliwe pia hatua ya kisheria na serikali kwa sababu wameumiza wananchi zaidi. Tunatoa pesa kwa kitu ambayo inatuathiri. John Lomunyei ongereire kuga ati thirikari yagirirwo ni kuhura mbirigiceni matuka-ini mothe gutigirira ati hatire handu sukari oyo urendio. Tunaomba serikali wachukue hatua kwa sababu sukari inaenda mbalimbali, especially watu walipike luko chini. Tunakuja kununua hiyo sukari hapa, wanapeleka mpaka huko masokoni kuuza. Kuringana na munene wa borithi a matura kaunti-ini ino Karanja Muiruri, ni mambikite uthuthuria unyitanĩri-inĩ na honge ingĩ gutigirira ni maikia ngono ekwirwo othe aria marakuruhanio na wendia wa sukari uyu. Na hii ni kazi tumeanza kitambo. Tulilea wa ground, tukaweka mambo ya intelligence, we have initial officers, uko na county security team ambayo inakuwa led by the county commissioner, we have the county commander, watu ya KEBS, we have KRA, so leo ikakuwa ni siku yao. Sukari uyu ni gukorwo ugithuthurio makiria ni honge cia thirikari. Handu-ini ha Kameme TV ni Njĩta Mũrugi wa Gucu.